Akiaria hindi ya kwamukira mbathi igiri iria ciheanitwo kuri kaunti ya Isiolo ni cukuru ya urigitani ya KMTC, gavana wa Isiolo Mohamed Kuti augite andu kenda ni marethanwo nao thutha wao gwithara mamenya ni maracaranio nao niguo matwarwo keheri-ini na mekwo ithimi cia murimu wa COVID-19. Kedaya ni hamwe na athii aria mari mbathi-ini hamwe na mundu wa mbere kurwara COVID-19 kaunti-ini ya Isiolo, makiuma Isiolo merekeire Garbatula. Walifunga simu na kutoroka, na bado tunaandamana na hawa. Tuko na majina yao, tuko na namba zao. Tunashirikiana na watu wa security ili tunase hawa watu 9, wengine wao 4 bado wako hapa Isiolo na 5 wako sehemu zingine katika county kule basi ilipita. Ona gutwika nimahoretie thimu ciao, Kuti arauga guoko gwa thirikari ni gukumakinyira amu mitambo ironania mehithite o matura-ini ma county ino. Wafanyikazi wa hospitali wakishirikiana na idara ya security waliweza kufuatilia contacts wote, na contacts za kwanza ni familia ya huyo patient na pia wale ambao walisafiri naye. Ithimi cia andu 37 aria mahutanitie na murwaru ucio ni ciikitwo, na hari icio 33 cigacoka citari na murimu guku maumirira maicio ingi 4 metereirwo kuma. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.